Matay fuying rakwawat-wata kami kawawuna. Umusok si Yesua apudutukunam unutan danu arwatawu. Asaka umlabyab sukatawu-tawam ni mangiji Yesua meijejitun. Manirengam mupanyusilngan. Nusipiagan muam jabu kaji napian nu katawu-tawu kwa. Sunyi parapungan na sulimana jani Yesu. Akapancinano kupiagan apiarano katawu-tawu mu. Sujin na nimiyagagaya ni mapiano kujitna. Kunipakuyukuy na padyan ni Yesuam di mu mi cicicianan. Tayangi mu ay pacitado mapatanatanang sunakam tasya matado tua. Tawa kawali-waliw na su katawu-tawu mo. Kapanguri mo do iwawalam na ni mo siya mapatanang sunakam mudya matado tu. So ano ingan dajim munutawa ni mapiara na su katawu-tawu. Makaranis do capay nung si Yesuam manginarapungan no asaka mimung no asapuwa itay sang noloma. Akapasya sinadya. Manirangam mupanyirsilngan. Ulam-lam suikwam ya di makapi gunaguni. Sunait keduwai kwa ya makadilus katawu-tawu na. Manirang si Yesuam mangiko iwakwakan. Manirang umimong no itay sang nolomam mupanyirsilngan. Yakuti kanyagimwa ya mayiduwai ko. Tana asa uchiring muam jabu kajinapian no lam-lam sui kwa. Yak manja na yu mamiring su chiring no makarakarang pa kanya na itay sang no loma. Ada kami ring jaken no ya mavuvuvu pa kanya na itay sang. Nuyam yan sukutuvuin amang yam datu ngunu ciyaken. Nuyam yan sukuy panca mayam yatu ngayi. Nut kutuvuin ulam-lam sui kwa mivariyam yatu mivari. Sunikak mansang nutsiring mua yati mu yata makavunaso ing-ing nenu tahu. Mamiring na ni Yesu tsiring nam niyak na. Sunipancan na niya do matsuraja tahu. Manirangam tukuna macita ngayon jinyam jiku pani makacita su akman sang sununut do isa dia tahu. Nak-nak menyan tamyan su aru do piki jijen na maya maciangang di apulahama kani Isak kani Yakobo. Doi talamurung na niya matadtuti nga to. Sirara nawu umawat do kapatsikawupdado italamurung niya matado to atawam. Pubutin na sirado pantudo kasari-sarian. Kapilabi-labi da mapigari cigit sungupenda amanin nusu. Makarawanam maniring do mimung no itay sang no lumam. Ang irana tayar na ni mapiawu lam-lam suimu. Tumukati makdeng sunakam jamata duto. Urinyi kapianarana no ying-ying nenu lam-lam suina. Mangi si Yesu duwari dapitam macita na wicharwan na mabakas ni pita paying watan nami ri. Para pong ni Yesu lima na jam dinarana paying wata. Sunipibangun narana tumautaw si Yesu. Sumipsipran waru dumakuyabam. Yaidan waruwa tao ji Yesu arwa kuvutan nu kalamsuyan ni satana tao. Asa utsiring ni Yesua kavurudana nu kalamsuyan ni satan. Suni wakwakan na do arwa mikingi na tao. Uwarinam minato di mangununung do minatsiring no panuinuiwan na su tsiring niya matado tua maingaran su Isaya. Tama niringam nanivu na su ing nenta
kanu alaluta. Macita ni Yesu arwatawa amlimut siyam ipancinado macinanaw jaw kangidado katubangan no rakwami bubnengaranum. Amyansu asaka mga nanawuno iwawalam niya matadutwatawa mangiji Yesu. Maniring jam mu mga nanawu wangayan mo abuji kong matsuray jimu. Maniring si Yesu jam amyansu bagay nuvutdak amyansu bagay nulapir amiyakan na nipamnukan niya matadutwatawam abuataw kutang nansu ukwan. Maniring usaka macinanaw ji Yesu mupanyirsirngan apyakan mo payakan na umunong do inawan niyama akangay ko maciluluji muranan. Maniring si Yesu tumumacipan na dingisiraw umunong do ni mapulid so pilingalingayan na tao. Ami muranam macilulu kadyakan. So maki si Yesu do tataluranam maciraw macinanaw dya. Mirat tatangam tunangira sa sirano marayota palanginan. Kalukulukong no pawong do tataluranda no kanangam nimit ko si Yesu. Makaranam mangidayo kay si Yesu no macinanaw dya. Maniring siram mupanyirsirngan abyayatan tatam na marahut. Maniring si Yesu ikungunyoy kanyawi yakamuti likay paso nakinakam mataduto. Makaranam may banguna kasirising na naso rakwa pagpag akano pau-pau nga karikang naranan niya. Amuriwo ni saba-saba kandan niya. Maniring sirado kaduan jiram ikungwa tawiya nakatungamiringan pa siya no palangina na kano abgas. Makaran siya do katubangan nurakwa may bubnengaran ma ilya mi ngaran so tiyatala ham makasin mo siya surarwa katawa apudukan nituan. Siruram kubutan no kalamsuyan ni Satan. Suy kati masurida amurui kabuno tawa mangunong dudang. Macita da si Yesuam amdululus siya. Manying siram imuran na anak no tao dutuam ikong umugugadan nyaman. Uribui kasab-saba mayam mupasing-sing tanyaman nukanangam ni macinaw ukiyan dadudang no arwa kuy sa may kuskus. Manying siya ukalam suya ni Satana mapasya si Jesuam. Lusiburuwaun mo yamanam tumuranam miya yamanak mangay kumubot do kuy sito. Manying si Jesuam angay kamo. Makaraanam makubot siya ukalam suya ni Satana. Kangay da kumubot do arwa kuy. Amuro niksorda kangay da makas do alala siya sa katubur da durakwami bubnengaranum aka miminda nimikumu sa mawakwak utumita sukuy sa tawam minatudangi na siya duiji aka panjidana no wari yang du tau duiji urunyi kami minu tau duija mangi tumita si Yesu macitadam tudarana no viya kumaru duiji da